play itu berapa sebab apa penting ada yang diskut administration bahkan dan ke special electoral revision ada private ke tendai tarik mentau benai but ni kentu ya kita nak lah long eligible dan kita atin bila apa yang kita kat pasnan kita semua bahagian one siapa di polling station jongki habis nombor jongki bakin yo penduduk berten ladadan tu gitu ki electors lagi kita nak vote tiba berketeng jongki ke dan jing bakla dan kadul kam yang kam syai kan semua bahagian one benda correction ni kata tu nama takkan tu jing berhak nak election commission of India kalau electoral roll kan dia nak buat apa subah apa kadur gerteng di dalam yang kuat bukan long clean electoral roll baru ki entries badang haka electoral roll kena besar kata kada ka jingkwa jemiru bandaki kini ko orang kumai ndale yang tu kin semua haban ra ka tu ni record ki jingkan kum ka birth certificate subukin dan ka birth certificate kin ai ki school certificate la dadon la dekin dan ni kataru kila ban ho eka pendap eka oath certificate kepada hau bat ki BLO kini BLO ki good level officers ki bala appointment daga office tu ni bagi syang habarok TPS bat kini kan ra lang bat ki ya ka electoral roll ka bala don lupa hangta kini yo ban check iketnya gitu di ba yo tenteng di kintip bala don keteng kila ban check nak ka electoral roll ya gitu benda kila ban da kila ko ka pasnem badru kikat ki badan kam bagi de ban kalau kidul nomor ba lade kembali ju ihi ba blale kidul lada mission mangiteng kilong ki ba mission lada kimdan kadoru nila ban pension kata long kejing bak cumi ka weiru kalomba kidde ban rakyat ka sedikit orang pasnong ban bini bagi di nasional jom ketika polling station hati kisna ki bahap ketika polling station lada ki wa ban le no correction ka ban form 8 mah dari ban mai di form 6 lada kidai berdeletion ni bakwa ban wen nak kita ngajong nak electoral roll teng kilik sa nak syawai kuwe ke constituency dan kin hak pendak ke form 7 bandala pendak ke form 7 kinsa wen nak ke teng jikin dak kila wen ki yo certificate napa office kinsa lit ada ke teng syawai ada ke jaga kata kin hak pendak ke form 6 tangga ta semua bahaba kena kita beradan kertas kat kelas 6 dan kalau bagi kami kepa ki bahagian hasil penseluruh ki kena ban pendrungi ki keteng namar ba kembali ki epic card kalau berengkang ada dokumen apa jing jumur mental de pilih ban akaun ni kuat pencisya bagi pilih buat kam bagi apply itu no kanuru kepa ni epic tetan de kini kudesi puan ki baru Hadin katu kanesngi balami kajing ketok kabajur persya ikisang balang baper jong katem ribo district kabala konto baki jio e kabha lane kata ka donation na kibor nong peniat jong ka kerdop krong khajna jong ka nahai kabadon hapo pa maulin ribo district nakaliang kinong ilam jong ka KSU FKJJP bat RBYF mentakasngi kelahiar sakate gajaka badru ban panjing syai na kibor badipej yakane ka kerdop bat ban pensisa halor kane ka jingketok kabala miru hakilat pathai kubor katkum ka jingketok kabala mi hakini kisngi laong baki bor nong peniat jong kane ka kerdop krong khajna jong kan hai kalaweng kam no sendet ya kumba arpsan ngut kisam la kenthe ba sinrang tang na ka benta ban pembiang ka buy donation lane ka bha sekisang balang namar ba ka company hi kamla shu wat ban siu ya ka buy nong tre jong kini kisamla namar ba kya ban siu ya ka bha bat ka donation sekisang balang ba per jong ka them ribo district hakane ka jinglet ya kundu ya kibor nong peniat jong kane ka khodom nakalyang ka KSU lalam khmat dau samla Ferdinand Kharkamni bat uba lambok rambai nakalyang ka RBYF lalam khmat dau ba bipul thankiu katba nakaliang ka FKJJP lalam khmat dau ba luileng do bat uba lumlang maunai laidon langru hakane ka jing kendu dau rang ba snong jong ka snong pa maulin uba jayan seliang ki balai kendu ya onubal ubadei utul manager jong ka company ka peniat yakane ka khodop khrong khajna तो वो पे बाकी 25 जो 25 आदमी जो काम कर रहे हैं उसको काम से निकाल नहीं काम से तो लोग क्या जमा किया कि
कंपनी reorganization तो नहीं रख सकता है, तो वो बात वो लोग बोला। तो अभी तक तो कोई केसीयू आरपीएफ या तीसरी बताया कुछ नहीं किया, तो कहाँ से ये बात की तरह चले? पता नहीं सकीन का नंबर है, बस वो रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने बात किया था जो सभी आए थे यहाँ पर, शकीन 25 जो आए थे, शकीन बस रिप्रेजेंटिंग them। तो हमने कहा था कि इनकी है इसमें नहीं है, मैंने कहा था कि आप बैठ के नहीं आपको नौकरी देंगे, पैसे देंगे। पर मैंने बात वो 25 लोग मुझे दे रहा था, हम नहीं दे रहा था। पहले कंपनी के साथ एग्रीमेंट था वो, एक्चुअली हमने पहली बात है हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोयला चलाने हमारा 2 लाख का हर डेली लॉस है। Okay, so what happened to the price? I say they had agreement with Sagar Global, but after coal start they came about 1 month and 10 days later they came and they asking for salary. So I said okay, we have not knowledgeable about salary, so look, okay, we can give you one job, we can give you job. Then we can start selling. I mean, there is no work that you have disclosed to them that we are unable to give you work. No, We have- We also. They pointed us that, they pointed us that look, we have been They'll be the scapegoat for us. Yeah, they can skip. Kapan lah, nama bukan soal kapan tang baca orang pastor, hai, ada betul kan yang kata authority, ban ai recommend, ada yang apa tu, recommend mereka, aku tahu apa, tengah hak, tapi siapa tahu apa, sponsor. Ini tujuan itu taringan, apa, buat itu ya kita ki nongsok stok, apa iba, jadi apa uang. Kirawan itu ini perform wakil itu orang Western. Kirawan wakil orang Western itu. Kia ay kata kepisaan ray shock. Kisisa may kia ay kata tulad pasangan jar sa spa sebenarnya bag pagi lokal ray tanong den. Dan rin baglado ya kata pada kim kena bangila bang sang isang malang. Ya kata kalon pa kapa tansosi atau kata buat kinang nilam sang malang bangin. Yarap ya kinang di beliau bangin ya kami kembali. Maju siam kebun ni ini ijat beliau ba orang ijat. Jadi company war ikan kanal apa? Ikan kanal. Doraemon. हम लोग केसीयू और बीएफ FKCP है, हम लोग से कोई भी पैसा लेता है आप बोलिए, हाँ बोलिए नहीं बी ऑनेस्ट। हाँ हमने कहा था हम लोग का अच्छा नहीं लगता ना ऐसा ब्लेम करेगा आपको ब्लेम करेगा कि आप इससे पैसा अच्छा कमा रहे फ्रेंडशिप है, हैं लेकिन कहाँ मिल पाए हम लोग, मिल ही नहीं पाए। मैं यहाँ पे आया, फोन किया, हम मिल ही नहीं पाए। Wrong, absolutely wrong. We're not paying anything to any NGOs. Since we started toll, we're not giving any donation to any NGOs. As per the allegation they were made that your company had expelled them. Is it your company or the last company? And have you ever had any conversation with these 25 youths? Actually, those guys will have an agreement with previous company, Saga Global Limited, and they approached to us after more than a month. We are your employee. They are not our employee. So, okay, since they are local people, so I had given them offer. You may get job, but you have to do work. Without paying, without doing work, we cannot pay you. So is there any salary like you are paying to them? Salary according to government of Meghalaya, whatever the for skill, non-skill, semi-skill, whatever, according to rule. So far, have you terminated the 25 employees? We don't match with those guys. We have came there new. They approach us after a month, more than a month. After start of a toll plaza, they came. We started this toll plaza from 6th of December, and they approached us about 10th of January.
55 was not recommended by the Darbarsno. Because all these 25 staff, people who are local, so I not rejected them. I offered them, we can resolve, we could absorb you, but we have to do work. Without doing work, we cannot pay. That's mean in the previous company that people they won't come for the work and they just get the salary. Yeah. Actually, they used to get salary. Then they not get salary in their account about 7th of January. Then after they came to approach us. We are NGO staff. So how come they blame that the company has to give a share to the NGO? That's why they have terminated us. This is the allegation made by the employees. Pardon? As per the allegation made by the employees, they said that this new company has come up here in the toll plaza, and they have terminated us because they have to pay a share to the NGOs. Absolutely wrong. We are losing money in this tenure. Every day we are going on in loss, financial loss every day because of coal transportation is zero. So we are in huge loss. Is there any NGOs from Riboy district they are like demanding for any kind of donation or share from? No NGO came to us for donation. Tapi ramai senang alor itu kejing keno itu di kanong prei ba akan diga tol plaza. Bagli untuk kota Boston, buat nakalian juga untuk Boston. Nimdon kecil itu nakalian untuk kota Boston, lebih dari untuk pre bahasan kon. Uwe nakalian jauh dari Boston ini tak thum. Jadi nong pre yang nepot tol pajak betala poisa itu sanpo sau kot kino tre berdeba. Kalau aja kah nam taban bu dengan tol pajak ne hapo pamulen juga. Yang ini ketok pat begitu ki arsan kot. Bang bau baik kam na orang baik stop kata nggak betulang temar bah. Katu kau ke company ke lain no company ke sahakar company. Kadang nggak kontrak basis tentang nak lain kipat. Dia nomor kata tahu mendapat lawan kau company. Mar bahagi tu ki dem ke ada. Tekas ulang tak gajeng sew. So sew kem tawan train nak lain tu ki arsan kot. Ren nak lihat ke company baik pada baka ideal company kita company yang kita tol kampak bong ngacu siu klam dah one tray cakap cakap kepada tol pajak nak lihat tol kosong program tu ya kirim sim kabu ba nak lihat jonga komrak basong hiru ngap program cur baki keren klam dakip bat klam dadon ka agreement bat kasdong katau kacungi ya ke bakil akar ngalong ba ya ke jing kam jo kipat kiong ba nakate ka pisa ka bakini ya kam baki bang bala sew sagi sang bahalak ba per ke bukan top tadu ka KSU FKJGP bat ka RWF ke video kata mat naklian jo nga kum local director atat ye video ka jingpet jikpi kada hi mga popet kini video ka topai ja rekom kata ka jing sew sagi sang bahalang kam siam ladon Rai kila su kondo dai tak nomor bak kembio su bentre ne nomor bak kadi ka kepudi ko bai bahkan sep su lagi bak bentre pa nak tang gini kete ni nak leng ko Boston ka program jore bede ki nom pelak kebor lamler ya bede ka jimum tip kecengki dah Akabai di bagai tu gajing syak kentok ba nang kalian kisang balang ki jiyo ka bahak lengma po ane ka toll plaza kembala kentok rek ki apsan ngut ki kena ki bala sabek kam no na po toll plaza hadin gajing kundu jong ki license ba lawan mentas ni na po ka KSU FGP ba RBF ke gajing ye kren ki bot manager Ni keren ni long day ke ba susi kalian ni license ni lawan mi ka lagi kemat bani kendo yo ne manager jong mereka toll plaza ne po Tumer Teng ila syam ke berkhaj kita tang kijing kena bat kijing kena kabangi nak kalian iseng malang di badan nak kain riboi ila sya penbam bisa mereka datang kijing kena bat ki jingelam bakla jeng ki kato kan ne kinong elam ala ngamla mentip bala kedai nak keno kalian bro
Andai ya kajing thak jengki ka long ka babakla. Nak kaliang jengki ngilayo syahiro na manager ba uang undan kising balang di bawon sim bisa nang de wat tang nak inu kiseng ro. Tangkum ne amda grand bun ten namar ba iba itu ki nak iba ya jing trainer ro nak kaliang jengki ngilaya grand bat uang namar ya kiro kidang long ba orang wan mai ngene ka toll gate kene ka Eagles Company Kapatang wan mai dang kata artayo lai teo nak kaliang jengki ro ki ong bang hidang bo hi ba in pediang hi gitu kena begini yo bang in tray biang kena ke tray kumbaga lasio dah kata company sahakar kumbaga jusiu gitu kena apa kisong sama kena hieng ro yo ya kata tulap sana jar sanspa balai itu do ne manager pada nak nemta ni kerpat ro gitu kena gimdai bakin do mensiap bakin ong ba bila do ya kam nyuki tray nak kaliang do manager gila yo ban ya franchise ta ban kaliang jonguru play ban ay kata kam bakin tray maki kajing ketua jeki ba ki ong ba kadon kajing kata kajing sim pisa na kaliang jengi kiseng balang te kalong ka kai bam sola ban accept anai ka bamla ban pediang da lele do tang tai